It's official. DLFM 106.9. Yabamo akwaba Afrika siabono enchiremu ankasa eni. Yansha kasebona simfrasie Ghana mampeni John Dramani Mahama edisem atuja echiremu. Dansen ona montene so a de obetia ne se osesie de Ghana City niam ekonkane abadwumadin yemene mekese Ghana City no etimi ehuri atena $US ne so etena no so a apapa no suma prepra na ama oman niam ekonkanya Ghana sikasem enche bia oman yebete depas sebi atadwufo wanom na Ghana mampani echiremu sem sa mpuntu aba na hoden sonko a Ghana City sinanya no ebeboa pa ama Ghana yakwanim mpuntu dwumatumi abuso ama Ghana sikasem so yetimi akwanim Ghana mampani echiremu se Ghana fo beka ya opanim abuso metwam ewo fempem mienu ene edunu na mu no Ghana City na hoden de se de ekoso no $US ne kosi aka no ehun kuntabo no ekogina ho a eye 8.9 billion Ghana $US na esi amekese no efitiri opanim abuso metwam afi we mu ebepem ofuluso busum no mu enfempem mienu ne edunu enu mu a Ghana City na bwadwumadin ye pa jese giremu ede ma jese ne $US no eye 10.6 billion na sika Ghana anka yetimi asebu ayade aka onka ne ye pa anti city ne de ayade ekwa ne mu ye pa ne nyina ne sem wani hyepa gu akwa mu na ban ba yeyi watena sa hyepa ene kan obi amekese Ghana City no etimanya hode ayakwa ne mu ye pa ewo ma yibum Ghana mampani decided to dwa emla na Ghana anafi so European Unions one business full of jumedia one pa hon to mark prema temu endrada epradai na yakotoduma boseme ne da na toswa dunum Ghana mampani ehurigina pa ene simpies wo kasa na wo kirem sem jumedia mobo no omama no so ha omekwaso abo jumedia boa ema Ghana sikasem etimi akonanim yepam na jumedia obudie na sem tete na daso one se deepen Ghana NFA European Cooperation and Trade investment in non-traditional value chains under the UN European Union Global Gateway strategy. Ni nyina ne se Ghana ene amama ahodo bi aka no beka bom ne yaboa ne yatimi ama yankita hudie titru afa dwadie mu no ne matuma kwa nkama ne matimi akoso ye pade ama Ghana na amama ahodo aka no na dwumade na se no nipa pi na Afri Ghana kopie mu ene zo mka biewom efra mane kopie ma dwumade ne yasem kuma kura na Ghana mampani ka Saudi ba we no kirem sem wo hwe Ghana sikasem sisi na nyame yatom ne ma kwanka ne ye pande o mekwaso abodwumade aboa mama ka kire amama nyina se Ghana sikasem ye ne sent upeso dwa omade abra Ghana na fa sika behye Ghana na oban so a nya de abeboka ode nsem sei ede tudwa. Inflation, which peaked at 23.8% at the end of 2024, has begun to ease, falling to 21.2% in April 2025, largely due to moderation of both food and non-food inflation and prudent fiscal management. We're projecting to achieve single-digit inflation trajectory by middle of 2026. This will be underpinned by tighter monetary policy and complemented by fiscal consolidation and exchange rate stability. The Ghanaian cedi, which depreciated by 19.2% in 2024, has shown signs of recovery, appreciating by 3.9% against the US dollar by the end of April 2025. This has been supported by stronger forex inflows, improved trade balances, and growing investor confidence. Our gross international reserves have improved further from $8.98 billion in December 2024 to $10.6 billion by April 2025. This is equivalent to almost 5 months of import cover. This reflects enhanced export earnings, particularly from gold and non-traditional exports, as well as timely disbursements from our multilateral partners. Fiscal consolidation is underway. We reduced the fiscal deficit on commitment basis from 7.5% of GDP in 2024 to 6.4% in the first half of 2025. And we're on track to meet our 2025 target end year of 3.1% DLFM 106.9, improved domestic revenue mobilization, and strong anti-corruption measures. These figures, though early in the year, are clear signs of a disciplined and inclusive economic recovery. Eni awoti ye Ghana mampani John Dramani Mahama. Yantua Kasiabone so na Greater Accra Regional Minister Linda Okru ade nsama betuja HMA ye dwedifo moton niema
ewo kwanche ewo nkran hanom no ewo ye Central Business District no so ma momodia emfiri honom ya de omu betua 2000 Ghana cedis no the same way etudwa wa bra ye Accra Metropolitan Assembly ene koleklote eye Municipal Assembly for eye Benada Kotonima Abosomini de toso eye aduonu ewo mfimpi mienu ni aduonu nim no mbo omodin akoyi adwadifo ni nina de free bia ya wo ma won kwan se onkono nkodidwa ewo ho no mesanse dwumadi omudi ye no omoye se ne be ya ho kire wo kwan ne ho na so ebetimi ate sanso no mbedi emra so na mama hunidie ho nsam so no etimi akoso ewo manyimu na abra ye Linda Okru ebomodin akofa eye Central Business District ono ma abra ye operation no ekoso no no dia ye kokobo we etudwa na oche musa wa wunim na obeka se dwumadi ekoso na nya dia obepene so no na chese ya dia asotwe wo ho ma wo no ano ye din ye papa din sem say editudwa. Our way forward is that we are going to reactivate our task force, and so that they'll be working 24 hours a day. They are going to also draw a red line in between the road, and so that when you cross the line, there's a fee that you have to pay. 1,500 maximum to 2,000 Ghana cedis. So next time you wouldn't cross the line. We are going to make sure that we have leaders in between all the markets who will be responsible aside the task force. The leaders are going to be responsible to make sure that the right thing or they comply with the whatever directive. Oh my dear, initially when you come here, you can take more than 3 hours before you leave. Even if you have Sarit, you have this motor kit. I mean, it will take you 3 hours, 4 hours before you can even get to your destination. And so these are some of the things, I mean, we intend. And His Excellency, the President also spoke about it. I mean, decongesting Greater Accra for free movement. And so that is basically why the reason why we are doing so. Enwechi ana regional minister Esa kasa no chem se bebre na ebisa senti se adwadifo na omutu omade free eye kwan ne nchen na hemfa ana omunko na omunkodi omudwa na odi tudwa na ochem se ya dia market bebre na wo ho no ma spaces e wo ho mbetimi akono makoton ne ma ne wo ho na emomo san so abomodin aso mbetimi asi eye market de ama wom se na be ye adwadifo no so betimi akodi omudwa. They have spaces in between the markets. I mean, we've met the market leadership and we told the market centers there are a lot of space in between there. And so why can't they move? Those that, yes, we have few people who doesn't have, but I mean, selling by the roadside wouldn't solve the problem. I mean, there are other spaces they can, I mean, equally sell there. I mean, not necessarily coming to the roadside. And so, I mean, I don't know, some of their concerns, like you said, some few challenges, but we'll see to that. Eni ya uti ye Greater Accra Regional Minister Linda Okulu. Yantu akasi abono so eni yangusu anyina mo ewo emefo mpanifo akachi wakrabo premantai mu a na nyasem kuma endrada ejire sesra na nkrabo premantai measure ne den edo nyamfo Michael papo alote echiri mu a nani abere pa na obegya na so sese bebenta apo adwumade ahwe se nipa hodo a omanenandam oman Ghana titiw ne nkrabo premantai mu bachire Aji wo man Ghana kwantempon aboso edidwa wosom enu akire nso biaya esesabe enipa efa ewo kwanchen no ehonom ena nipa bi etonton bayire kako jenne ade bi a wo pebi ede aye aduane wo fie no enipa iton bi etonton ho ntade ne ade nyina okrum ha atete ye pa ne senti wato ahomate a se ne efiri na ekoi adwadifo no samoso maso ode a mobete mobabi nkampam na emra adwumade ne kwaso na ona abosem yanka nkyira adesia mo ye adwadifo nkrabo premantai mu sem mo mani na hoye pa efisemri bi atwam akane eye akremeyo okovandapoi bebo adwumaden eboa ye bia senkaja obetimi apemadwadifo adwadifo gitum na nsodu baabi no na wono mu nyina da asan ba ekwan ho a wono mu edidwam wakasa akirem se nyade wono bakwa ne sabio ne senti or the red line ediaba sa homa no de ato ho no mo no wo ye dwanidin a woboa untumi ntra da ene baabi esa wotena no ehwa na betena wonim na abotra dantoa wasema akramenyo se yanka nchina krabo premantai ade hye nyina asem papa so opa homa so sabe nyina ni mote na womni ye mu a de oye nyina no utu kwan kwa manane ahodo a enkronkro no so aye fe na Ghana fo no kogoduru ho no ma na wano matwamo camless ahodo asomanim ene obetia ne se grass nkwa nanso edu Ghana pe na o matwa de kop monhwe afuom hofo no monhwe afuom hofo ne sa o kirem se sabe enim guase ne mpanifo se wade aye ye ni so na ye wa na wa ye nti o muntumi ntena se sabe mpanifo se
penny a watena fie massive for nice way penny bonny so tena fie masabi and my frawe nanka ye kananka for kahunti on to me transcend cramp improvement mayo ni now on transmit the way and say krumuta or pamunya de fronum while them said you we no mo kwa 24-hour economy obefa mebu bad send ya pem 1000 youth abwa ma day and night wabo dwumaden actually take it abwa ma dwadi akoso na wa wonnim na sa red line obetra de krayim obeje ho gina okruma. I promise one thing, I'm going to work with the market women. You see today the market women understand that we have to fix this. There's a problem that most of the time the mayors don't deal with the market women directly. But this time I'm dealing with them and they know the problem because they are in there and they know the problem and they know how to go about them. They have told me what they want me to do for them and that's what I'm going to do for them. One, they want me to have leaders from their camp. Maybe I'll pick 4 or 5 of them to be their leaders. So I'm going to have a red line, which Okunwalapoy did, Okunwalapoy style. If you remember the red line, the famous red line. I'm going to have a similar red line tomorrow. So we're going to stay back the line, and the leaders will control them. So it's not something. It's another 9-day wonder thing. But it's something that's come to stay. And I want it to stay because it's something I want to do. If I'm no more the mayor, it's one of the things I want to leave behind. That when the mayor clears the road, it makes sure the roads was cleared. After the red line, we need men to guard the red line. But the only thing we did at that time, what we did was we just picked the people from the market women and the market men to guide the red line. But this time, I'm bringing over 1,000 boys to run day and night. The 24-hour economy. I'm gonna start from AMA. I know we are starting from most of the places, but AMA is gonna 24-hour ticketing, claim baller, tax force. We're gonna start it in 24 hours. We're gonna work to make sure the city stays alive. Any awoti ye Accra measure the day at the market papo alotim. Na eno achinsi no penimpo no so waben pa ewo nkurasi ambemwo mu ne din Dr. Eric Odru Osai echire musem sa kro nkrabopure mantemu ene Ghana jazane mensere ene mantama hodo adwadifo agye aboso am wono magye kwan ho aboso agirolo kwan aboso wono mtontontone ma amakro mu aye bisibisi basasa no yemfa sombo no mfa mompenifom deda ya no evisa assemblies no dwumadie be na esebudie esese mo hyamra na mo mamre mo yeden sabaya obi enya kwanyampo enkwatena kwan yetena kure mu de ya amanyosem obi kasa oye bibi pe na amanyosem saa na didi adwiri mu a na ye nhwe han saa ye kopam ni ene ye ntaba mamo ene ye betu atiam aba we kura ba na wampam yen na wo pam ye saa wotan ye betu atiam osisa na ma we bi ka ho ena ma assemblies na nhwe han saa mene ye nkwantimpon so nyina da edane dwadie. There are 3 reasons. The first reason is failure on the part of local government to be able to enforce their bylaws strictly. The second one is on political interference and politicization of the process. The third one is unavailability of short, medium, long-term strategy to ensure that we keep the traders off the city. Now, you will get a chief executive who may want to keep the traders off the streets. But if it is an election year, you can be sure that this cannot happen. If it is not an election year, a chief executive starts before you realize order from above. And order from above means because the chief executive was appointed by the president, and also it is likely to cost the government in power, the chief executive will have to discontinue. So these 3 factors affected the implementation of a strategy to make sure that the cities in Ghana are devoid of traders. Any awoti openipo no so abinye pa ewo nkurase amamwo mum. Ne den ede Dr. Eric Odru Osai ena wote ne nkan kwakra mo no ena adwadifo mo akra beprement mi kirem sensem twerefo mo me microphone yeso ye nkasa biwai ne de do de atete ebi mu kirem a wo mani da ho womunim pa sa de omu ye enye womunim pa sa kwantempo na moto ade wo nya de pa nanso ombesre akrama yose onya abotre boko no ma line na waka no mbedi su pepe womontra na line no monto ade bi su bu kirem sem sesi omo pam omo sa na hefa na omo nko ede na moma bedie omo kirem bi makwaje bosia o ena mo de akwatena kwa na ho to ade sa no de akoba ne sese na mo pam ye se ye nkwade a na bosia no ho na ebetu kirem ade akwei ebedu baabi no Wama omo ya batan ba ko pa wamo makọ skuru ma setrem be ye den adwadifo no so de adesere sei
eto akrameyanim yasi kwan no ampa me to me no yasi kwan no se obi begina ho ana obi ba be hyejo wo ho na wo ka kyan se wotena kwan no mu a wonyonku se daabi onti ase na afa kasakasa e ba ha bebre ntoko ni nyamanyama ana secondly dio panyifo we no mo de ato ye hu so mo hweye no omo no mo fa nkrofo no mo ba ha ona mo be hyejo ano wo ka kyan mo se nipa no si kwan na omo mpini se omo be pa mo nipa no instead of omo gigi sika awon nkrofo no mu omo nsem omo gigi sika no wi a na omo de nipa no beto ho wo ka kyan omo se ekwan ni ho pe ntoko aba enti me to me pa de yesi kwan obi twemu na ode ni waka ye niama ntoko esi yesi wasai ye niama na ntoko esi enti ampapa se yesi kwan bet se ye pa chew se na e ba ye no mambeti mi amma na yakọ echi ye police ye pa chew omo ye Taliban no ye Taliban ye mo bia metra ye nim ni ye Taliban no omo ho ye mbo na mo fa hwa no maye e bi se hwa na ye tena na enya bididie ni bibia ye tua ye dan ka ye tua bibia nti ye pa ne cho ye pa me on ye pa ne cho no hwe ma ye kakra ye nim ye ho ti ahyehyɛ ye ho pepepe eti ba ya me yo so ye nkɔ no aha me e bi se single mother nkwala no so me nsia miensa ebekɔ secondary school ombekɔ secondary school ma ye dan na matimi abo me no obia eje ha kwa na ma ya kakra na ma me hwe om saa om de bewie ti me sra me kotodwe kufom ka je ma yo ne aban se ya kimbu tudu ho no de ekwan da ho so hu ya mɔbɔ no ma ye baby kakra ne ehedwa de sra ban se payment ye be free so ye be ti ase ne free so na nyina yakɔ ekyire ne yakɔ hyehyem ne ato ko se mo bebre ne de loan na ye adwuma so tu ye kra sa na ye se loan be ye ka ye nso se ni obi a abrabo mu a ye ne eye wedi ye ya na ye bibia wo fie ya na ye sika ye bibia so tu ye se nya bi nkotu ye ka to de sra payment no oyi ye free so ye be ti ase no ma hyehyem mu ne entra se na so nya kakra ne so mfa mo branti o tu ye kra sa na se abrabo na ye bode sa ko start class 1 na se ko abrabo na se foforo ti ye sra ban so ye panacho bebre se o men ko hyehye one side na road ne ye den en na ho na ye so nya bi fefie ti eni a woti ye adwadifo a wonom tonton ne ma ewo kwantempo ahodo a ewon krabopre mante na mu kire misem wonom esre akremeyo se onyom ho nto boase pa no pam wo musisi ade ombedie eho be ye den emu kire mu ene ade asum yi yanto akase abone so na ndc amanyoko no ayem na hwebedwafo bi ewo mede nsema betudwa echemu se yade adumso no esen niema ewo mompesua ne so asane niema akone de yade ampanifo wo se omo bem se ne beyo mbema nkane ano etimi agina so no mo kansemwe ewa bro mo hyiamu ewa mrahwebedwam a eye energy committee and power sector agencies for obo omodin ahyiamu wo honom ana Albert tete eye nyakunte efri eye yilo krobo edi tudwa na ochemu se ni mpesua ne so de eye ade ano eye namiense bia no mudum light ewo hono me ha adwin ye papa esan se ba eye ayawe sabe eye school pon ahodo ewo honom na omuntimi endi dwuma sane esan se de bia no madum eye nkane ano sanso ana yo eye gomado enso efre eye akan mpesua ne so echema sane ohaw no ekona nya de ombetimi agina no esan sa de nti ana enumre bia no mutimi edum kane a ewo ni mpesua ne so ana Richard Kwame Sefan so fre eye anlom mpesua ne so di tudwa echemu sesa na ono so ni mpesua ne so ekoso ewo hono mesansa 3 hours bia no mudum nkane a wo hono ma ha adwin ye papa ntinka be ya nko mo ka biewom na momode aso mbetimi ahwe na nkane no etimi agina so e de amawom ewo mo mpesua ne so. It's affected businesses. First of all, we have hospitals in the area, we have a university in the area, and sometimes the power goes off for 2 days, for 3 days. So the key impact will be to the universities, to the hospitals, and to the other schools. So as a representative of the good people of Ilo Krobo, and as the only Krobo area MP on the committee, it is my objective to champion this and to have the problem solved. Now, coming to the Oti region, my area, I was in a constituency a few weeks ago. What happened is that, like what the voter, my colleague was saying, similar thing, but even theirs is better. You may have power for about an hour, then suddenly, intermittently, the power is to be cutting off, on, off, for several times, especially in the evenings or in the night. And that causes a whole lot of inconvenience to people. Businesses must run. I even feel for those who are running cold stores, their products or storage might be getting spoiled. You may be there in about three hours, the light will trip, then comes back, let's say after 2 minutes. Then another 3 hours, the line
the lines will trip. Sometimes what happens is that you may have the three-phase. Some are hooked onto, let's say, phase 1, another one phase 2, phase 3, before the neutral. So what happens is that finally your house may be enjoying electricity, but the house adjoining, which may be on the second line, might not be enjoying. That has been the situation. Eni ya uti ye ndi si amanyo krono mran shebeja fo no muche musa ya de adum se ekoso ewo mompesu ane so no ha adwin ye pa yanto akasebo no so ne yankoso anyira mu ewo anyinam kanea ene ye kafre kadwo a ekoso o magana mu no so na make say no eye energy minister eye John Abdullah Ginapɔ na domko ma shebedwam echirimu am papa yi ene o man edisabe kotomam hwe oto agro bi a yamianum ne kure ni emfa kwan mu kram ene ebisa domkuma ne se na ede na osoafo yi waya entimo ka ne se na mu kire mi se hwem wunimo na nsen emram energy minister share workshop jumadie edema energy committee on parliament omko hia ye o kasa o sha sia pe na o se MPP amanyokuo yi kwei wonu ma nya hwe sika hodo ana nka se ja omo wade kokoto fango edigu tema brand ahodo mu na Ghana nyinam kane gya ne naso no omo abomu se to emo menya mane aye huro no ha adwenje panti dumso ekoso no yefa ho tensa ne sombo ne nyina enkonkobo MPP amanyokuo no every sem subamboni na maboni mutu ye nene ehusunsanso aba Ghana fo ye huna mane se yi o na no ena domkuma na kiremi sei openi John Abdullah Ginapɔ wo kasa se obi a wo opposition wa ban na aba o na mamonu mo na mu bu o senior de da kasa sei o kiremu a wonim so manager team no mo bai mo ka kire Ghana for say mo de 24-hour economy de ba mo bai nso mo ni je send private companies na be bo adwumaden de abom nnwuma no titiri no yemfidi dwuma wo be nyina mkanea na wana mo de ayem enti bosha mo hye Ghana for no enu ni ena na yampia na mo na monten so amotoi o kiremu a onunyamfo na ma na wa friends emtrefo de nachi na homa edidi nsɛmtwerɛfo achi saa ane ɔyɛ sɛ ɔkasa ne yɛ bie microphone si nanim ade abɛsa no na headline no ɔda so ne yɛ bɔ ne din gye ne ho fans saa okurum asam ɔkyerɛm sɛ sɛbe saa fans a ɔsoafo hwɛ ɔman Ghana ho ne ne nso agye nyansa nim fa so obia ne so minister ya pa wo sɛ yɛ adwumaden gyae sɛ wonam kurom to a yampia na Ghana fo nyina nkane adam ɔman nnwuma ego ɔkyerɛm a 24-hour economy betuma gya ne naso na sɛ ɛgyesɛ anyinam kane ne ho a ɛdeɛ pa ne yɛbɛyɛ ɔkyerɛm a yanka nkyerɛ ne sɛ wan hwa dumso yi se etu antwa bedu baabi no wan hwa na adwumayefo dodo na na mpanifo beyi wo madem na panipa ono so ekasa edema ranking member on in the energy committee of parliament George Kwame Adwoa Agyei ekirem sem sana montu a energy minister John Abdullah Ginapɔ tutu no onyai se onam monteto ayampia na adwumam de si nanim no onyana Ghanafo ehuna mane ewo dumsensa no particularly considering recent comments made by the Minister of Energy and Green Transition. His statements have not only instilled fear among Ghanaians, but have also sent troubling signals to the business community. It is imperative that the Minister shift his focus from public pronouncements to tangible actions that will resolve the ongoing issues plaguing our power sector. It looks like our colleague, the Minister of Energy, seems more interested in making headlines than keeping the lights on. The minister's recent claim that Ghana has only 2.6 days of fuel left was not just baseless, but economically damaging. Such remarks create an atmosphere of uncertainty and instability, which is detrimental to investor confidence. Power is the lifeblood of industry, and such statements send panic through businesses still recovering from the aftershocks of COVID-19 and global economic turbulence. This is not the first time the minister has made statements that paint a bleak picture of our energy situation. During the swearing-in ceremony of the president, he alarmingly stated that Ghana was left with only 5 hours of fuel, a comment he later retracted after clarifying that it pertained to heavy fuel oil, that is HFO. After causing needless anxiety, while neglecting to mention that other power plants were operational with available fuel. These subsequent assurances, following the 2.6 days of fuel, comment do little to alleviate our concerns. Eni a woti ye ayo panipa aka wonom am wonom ekasa aya bedwoko ma shebedwo mo kasa edefa ye ho ne ye ho nom ena wote ne nkan ne din ede George Kwame Adwoa Agyei ena woti ye na yanto akase bonso yenko wie ewani gidie ekase bomu a na ho nom nso de eje da ho nom krum ha no enya semukuma kra na yenyere nim se nansen ena beta odwa se Sammy Jamfi
oyo poni paul no ene da good board ekua Ghana man pani asoya wa paul no anom na oteneka mu ena ye maame agrata ekọ ne nkyenya ene ye osre ne so ne ya waba ne ngyendie ontumi nkokwanti ene o man eye fangu sika akrangu ne ka mu ana onfa ngu ne ka ne mu nkofie ne semi jamfi ekoko yi dollars yi kakra de mana na obaji ye na nsem go hu beje tawo krum ha ene nya sem kuma tutu na srabase okrum ha sa na nom ene opening pa wono nso so ne ho kafo ene gifty opon adoye oyanyum tuni ne kunide de Hobson adoye eko kwotena kasa fidie so eko kan bi ene wo kyerem se wo hwensema hodo agrada ka kana sika agrada akwaje no opeso otwe sami jamfi tudu tamyam ti se onim no na adwen so de sika ne koma sami jamfi ba kan kan di sami yoku no manin sibram no momboro na pam na sagada nim no boni din obeche ne se yes kuri bema wum obeche na tu afia no kyerɛ hwe ade a wape hom na nsem ba bonten pe ena make say eye na agrada Evangelist Patricia Siedu ono no oyosof penny on the Heaven's Way Church ano kyerɛ mu sɛ ye hopes na doye sa na atie ene wanya no kasa bi emene otomi ayam pede a so mu ene bai eye wodia o kyerɛ mu sɛ ne yan krancha gift adoye sɛ hopes na doye yan krancha ne sɛ ne ho kafo a na yere ene gift adoye otoja medwumi ono wankasa ne yere na one ne tie no oye tutu ni ba sabi oye tutu ni omuno ho ne yiri ye obi asabe odwamanfo ba pa na sabe emo ankramampo ane ne da atafra na ase a ahomete na wajehu sika de o kyerem sem sa asofo mpo etumi to nsafra ne se gift adoye emema tonyom e wo mdwumedi ase a maami kope na asofo ne na da wo mo office sa o kyerem a gift adoye Hobson adoye ne ho kafoi oye obi asabe ne ho ye ne de ye pa de sabe tuwe chance ICC to ba hodo a obi akọ didimbia na ọkọ ne baabi ndi sabe empona si wani asise na wogere sabe omuno ho na onene hu ni se dwamanfo ba te sana na netia we ye na agrada ne mu nsem ene woka sa oyiri ti se na se watumi agya ho ebe ka me nsem dia ene o de keto abaje kese pako bo na adwene ho sam na se ba bonten pe ena gifty adoya ba bonten kyerem se ye agrada sana azu ba te me no wawie mi sa no wawie bi me pasa ene utumi gina aba fonten tanso etumi akọ gina mum ewo TikTok, Facebook, YouTube. Ewo 13th May 2025. Eka chira mesabe. Ese nkrama na meda. Mindi me huni asofo na meda. Wagu manima ase pam. O chira msa semba kumpa etwa nsuru mu ye pa ne se. Agrada sa chira mse. Ene ono wankasa gift adoye empress ne mpo. Ne maame ono ne ku no ewie de sika na akwaye ne to. Akwaye ne hips sa okruma ne senti wagu ne hu fi o chira mu a. Sa nsema agrada aka no otwa ne damage court entenantenase na wonje 20,000 Ghana cedis emfa mane se be ye kire bi no osofo agrada ehwe ade bepi hu yem ne ni kan kwoti ensema hodo a gifty adoye ni kru Hobson adoye di kaka ya agada be se so nei akwaje tai bi Matisse okeka se obehwehwe bebi asami jamfi office wo na wo de 800 no abred back NDC boys munkote ho odu ho abompo wo de be say batu challenge so your bapa won de wo momidin no oni matem na chi na tu enti we nsema hodo a Hobson adoye edi kan kwatena kasamfoni su kokan ya Emma agrada ase sa na waka den ne sume na de abai eje wodia agrada so nsema do kokan ye no enie osia atimi akuma me amfa nye japade e de akoye wo body surgery chibi upeska ayawto upeska ayahwene upeska ayomotuom upeska ayawse osie gu onum nyina pro ashaweni tutu ni kobo ni ba wo ba fofole wo ba ginema abwaba upeska ayawto upeska ayohwene upeska DLFM 106.9 DLFM one word and I'm one word in our kind and on me jina so na malasimo no what say when it comes to agrada ya from me faketwa beji double ashaweni tutu ni kobo ni ba abwaba atimi akuma me amfa nye japade e de akoye wo body surgery chibi wasie mpani ba enti we nyina ye nsema hodo a osofo maami ono ene da Heaven's Way Church ano ne den e the Evangelist Patricia Siedu adodo abona mrane say na nagrada ensem we no okokan ya Gifty Empress adoye kyerem sem court entrance na wono monye 20,000 Ghana cedis emfa manifise
we go who finance we kura ba ye no gift kura kwa be for 10,000 dika ko ye video bi kura na ye send na pasere sa ke kan sam sere ba enim sa sem no se ne mbedo se na ye ni kan kwoti ne yahodo be na gift nso emra oti ase hu se na agrada ke kan sem bi no video bi obeye ye no ho se de kakra corner bra because we yatisa e baby fufro yatisa corner bra because we yatisa e baby fufro yatisa ye pe fufro nti we ye gifty empress adoye ene na wotie na sika na onim se beduru se ya na agrada na na gifty who se the video na o kasa se yatisa na onim se beduru se oh Sunday na nagrada ate na nkasa kwadwo ha adwen because ensembi wo hono ma sa wo yesof ma misese no se enkane na nka wo ya na nagrada na nka betimi akamba sof ma me de wo se utimi ye ne ma ebe ade obuo ebe brel esan se nipa no ma je edi se o na nagrada de woman Gaddafi obi nka no ono owo akukudro ne ade ntino oba social media na wo ye bibia keke wonem empenifo bu baby se sabe se wonne ti asema meka ne yipa me nkyire me wie nso amawie mpenimfo de sabe se wonne kra ma bone ekwa afumu a wutukusifuna hu me nkyire se wonne kra ma bone ekwa afumu a wutukusifuna hu enti ehun nsem no enti sika yem fancy na nsem we kase be kam ya hwa ya kra so betumi aye shinti no yakenka messages ne yenso no ko yeta masom we free piaga ntane wo kire mi se data boy ya den papa po na ayi Sam George be ma 10 gram sa no wo hi sesei ana na okasa egu osre owusu ani mu asesa nanzo wo ba ye Sam George Ghana Font TV o data ne yetimi to we ya ne dan we ya piaga asem bisa deleka yete no kire mi se wo hwe live we di free nkura kan no kire mi se good afternoon senior ya jo so ya da se pam Richard ahwe no kire mi se good afternoon to you Pentecost said attack kwa krom twa ba wo de shikonkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka Hunsuo Mponini Adwoa Agyei Sikapa kase bo no o say your official live ni mo de sano man na mo DJ Ghana man fide ni so na egbetire station ho no ma wona Ghana fo nyina etie kase bo different say o ma yadwumaden a ye bon ya menhyira ye pa ya da senior we so afri copy asamwa na o kire say good afternoon Kwadwo ni Adwoa o say news na ye so informative pa ya bo adwumaden ye pa ya da senior o say Ghana ebe ye eden ana comfort bo akirem say good afternoon to you Kwadwo ene Adwoa o say na wa o na wa na be kan say me gu kroma na yasem kuma o when so afri Hansen dio do no say good afternoon Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa o so moda yasepa na adwumaden a ye bona DLFM news ne no size no here live edi free atomic hotel dance man dio do nie ya da senior when so every master planner junior kentampo na o kirem say MPP omunkambom no mbesan sori bio na 2028 inshallah bibia be koye ma nkunibidi atimi aba osenche agase nkoma Charles Oten incoming Greater Accra Regional Assistant Secretary Edase Wainsworth Free Charles Mante senior man himself US Montana so ena ochire sem Ghana man penin John Dramani Mahama oba e ubo adwumaden ye pa ne senti ehu obi amabo enda ho de se wo yamre mu ani nya den eden ya se de wo ye adwumaden obetiatie bi na so nanso o ma ne yatimu no so person ye ne yi a se de tie bia no obetiatie sebe esubone so ansa akwa su pasa anom ne senti bo modern a yire ho adwumaden a wo bo no yire ho pa ne mpa bia be osi akwa ne twane firi wanom na akwa ne montre o ma kire de se de tie bia na yeden ya obi be yamfo so ma na so agyechi ene so nkire se bi wutan obi enti yeden ya di ma na wo ye no obedu ba bi betietie bi na so koso abo adwumaden emfa ho de ebesie no de obeya sambone ne twane firi ho na ma no enya ne fa ho die yadase Wainsworth Free Charles Mante US Montreal so ena ode every US ede ebay we fi icon GH no say good afternoon guys o see your badwumaden ye pa more fire icon GH yenso yadase kase bone ye de asim emusamufo no eya maze me bell entune semo ede ebayen kofitela be ma 10 gram wini a hofedwan the nation's MC ede ekopie mo Facebook no som DJs gibi senior technician on duty twintuma free ma ede mayen ene anu mienu ayesin konwa besem awie no Adwoa ene Kwadwo kase pon ye hwene tia sentamu edi amajesuwa no takwade Kwadwo krom twa begode hye konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy bia ma hoteden ene ehonsuo mpani mene Adwoa Agyei Sikapa ye kwe hwa na eba nana akire muhima efifi muhima radio mu ya santua enkacha hima Michael Jackson papa no enti ene ekuada ho ampe bedwa say say ya papa no nwom no yi evene sen awade pa no
ɛyɛ nnwuma yɛ trend pa enti me yɛ sure say come what me bɛka ho asɛm enti muntam chuku nana ɛne na pamfo sexy journalist ni din wo ba auto bo ase ye bo ne say sexy journalist better ana afi hwan kwame afum ne mofra bi wo fi omo so omo pɛ asɛm pa enti me chia message kwame afum ene me ngofa asefo no ya me nhyira pa ma mo nyina moniti ade hye